जय जगन्नाथ। वर्तमान से हनुमान चालीसा पाठ पूजा कर्म प्रारंभ हो वर्तमान भी भगीरा शरण परमणः तस्य धर्मवतिना गल्हां कर्मयामे दम्पतदधासा तस्य बाजारा पुत्राणां सर्वे समा कर्ता वृन्दानां च दधात तस्य बाजारा पुत्राणां सर्वे सत् धनेश्वर प्रोग्रामवासनं सर्वे समनुष्ठानस्य उद्यत कर्मकर्तारं सर्वे भक्तवृन्दारं सर्वे साहाय्यकारिणां च स्वस्य कुटुम्बानां स्वस्य परिवारवर्गाणां सर्व परम दासवृन्दारं चतुर्णाभरणारं सर्व बाधाविनिर्मुक्त धनधान्यादि विपुल समृद्धे पूर्वकः श्रुते स्मृते पुराणं